tapok, no? Alright, another vlog, another video na sa itong buhaton yun, another challenge. Kalit mo nagkatagap dito, Jing. Ano ka lapusig? Sakita sa robot eh. El Morales na dito. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Before we start, nadami guest. Oh. Kanina challenge no kay sikat na ni sa YouTube. Gitawag ni siya og Patalinuhan challenge. And since kay kuan man, patalinuhan man ang amo ang kanaang guest. Siyempre, Bright. Tanaw na to asa ka, Bright. Please welcome. Help us, ha? Please help us welcome. Welcome please. Pwede English eh. Bisaya lang eh. Mister. Hi guys. PS. CPS. Partial score. Kuan siya kanang teacher. Pero challenge Miss Slash. Maestro. Slash. Guro. Ako. Buko ka. Elmore. G. Ursan. Dahunan. Panatan. Junior. Okay guys. Ako ikuha ng consequences kung mapildi ha. Kung mapildi, pahiran og Lipstick. Dili kami ang nagbuhat sa mga questions, no? Are, atubang sa? Atubang sa? Ay, nakigantan mo. Sino mo una? Pizza ta. Ba't ba topic mo? Kanang malahi. Sige. Malahi, maoy, una. Ako lagi. Grabe! So, kani nga game, nani siya stages. Stage 1, 2, and 3. Yes. Easy, hard, difficult. Pero, Easy, hard, difficult. Ang hard, difficult. Parehas. easy, Medium. Average. average na din. Very happy. Stage 1. Vegetable. Easy pa man. Ako una, talong. Alugbate! Kangkong. Kamatis. Okra. One. Patani! Sitaw. Kamunggay. Pampalaya. Two. Oh, kalabasa! Ano? Luy agi. Padayon. One. Two. 5! Kuha ba tayo? Ilan kayo hindigin mo kaumutan? Ay, Sabado! Ikaw na. Usa lang, kay padaganay mo ni. Oh, sige. Usa lang. Ikaw lang si una, Joy. Nike ba? Di mo klaro? Ito, may tatatukuan itong. Di mo klaro. Sige lang. Ang kansi patag itong po, dapat ito puro. Ang kasi Junior ito. Next category. Easy pa ganin. Hugo na mga ito. Sports. Akin eh. Ako gabi una. Basketball. Volleyball. Badminton. Soccer. Takraw. Table tennis. Tennis. Wow. Two. Beach volley. Oh. Kuha na pila na. Beach volley. Badminton. Mana siya, badminton. Ako lang, kaya ako sikit ni George. Ano, ito na maklaro ba na? Kasi ito, hindi niya maklaro. Ano di maklaro? Hindi, maklaro. Wait, wasa to? Next category. Color. So si black. Yellow. Blue. Orange. Green. Red. Indigo. Pink. Yellow. Ano nagro yun? Mana. Ako. Mana. Yellow. Oh. Orange. Oh, brown. Imo. Yellow orange. Yellow green. Please, sorry. Asa di ko tama. Sumata. Huh? Kilay. Ano di makita? Okay raman. Sige lang, may naman niya. Makuha na. Next category. School supplies. Papel. Ballpen. Roller. Notebook. Lapis. Puncher. Eraser. Pencil pen. Butter Passenger. Bond paper.
Wow! Manok! Manila paper. One. Asa yung gingon na? Manila paper. Ay, aroy. Wala na, oy. 4. One. Gunting, oy! Gunting! Gunting! Pwede na Blackbird? Blackbird! Diyos ko! School supplies. Oo, Grabe. kita yung practical. Blackboard, oo, blackboard. Ako? Ako, Jig. Luya ni mo, Jig. No. Gunting. Sige lang, Jig. Ayun, Joy. May lang. At Mga naman, di kayo dag... Ikaw, marami na inyong duha. Ikaw mo naman duha. Sige na, haguta mo eh. Na. Next category. Junk foods. Halo-halo. Oh. Junk foods. Kiwi. Safari. Richie! Movie. Oh. Muncher. Halo-halo. Muncher to na. Ang nagapon mo, Chir! Ayaw mo mong cheer. Next, isa man to una siya. Ako yun na. Fruits. Banana. Bayabas. Orange. Apple! Grapes. Mangustin. Baba. Dragon fruit! Mangga. Buongon. Kainito. Atis! Santol. Rambutan. Coconut. Kay Mito! Wala! Ikaw naman, Jig. Usaw ito kukulot eh, tulubi! Papaya. Kukulat og lubi usar na. Dili ba Bigyan mo no klaro. Advantage. Last na ni nga easy. Chicken. Sabas kay. Oh, easy pa nito tanan? Easy pa. Animals. Akin eh. George. Dog! Walang iya kayo. Dog! Cat. Lion. Baka. Oh. Tiger! Bird. Leopard! Seahorse. Shark! Sea lion. Cheetah. Meow. Four! Bird. Bird. Banana! Uy, napaging yung Tarzan. Oo, unggoy rin. Wala, wakalulan ng pagalingon. First category. First category sa average. Sigona. Okay, names starting with letter J. Junior. Oh. Jennifer. Giancarlo. George! Gerald. Oh. Jasper! Hoy. Giraffe. Isang giyak mo. What? Jane. Joshua! Junjun. Jolito. Jade. Juliet! Julius. Julieta! Pomana! Juliet. Mali mo. Jose. Juno! Jubiling. Oh. Justin. Jerix! Jubinju. Japet! Oh. Din mo na ito! Pwede na ito. Jubin. Jubin. Ito na! Oh. Jose ito. Otre. Jubir! Berta. Jessica! Jundil. Murag din ang siglo man. Junilo. Mouse ko! Gamit kayo malay. Gamit Difficult talaga sa hangit ron. Kaduha na. Things start with letter P. Things. Flower. Ako may una. Ikaw na. Paper. Pintal. Pencil. Pasiner! Walay. Ano mo to kang Jigo? Gerald kayo sa Japan. Walay.
Puncher din na to. Tulo na, imo upat na jig. Upat ako tulo ya. Song titles. English, Tagalog. Isa kung sa, sige. Okay. Ikaw jig. Binaliwala! Asula. Hindi tayo pwede. English Tagalog! English, Tagalog. Tagalog, asula! Saya na lagi hindi mamilang instruction. Oh, di na. Alak! Asula. Lipstick. Unsa man dito? Ay, ang matang lawin ba? Creatures that live in the ocean. Fish. Pasayan. Seashells. Si Lion! Shark. Kunang sequel. Dolphin. Crabs! Jellyfish. Ay, pero. Asan. Asan? Asan? Kasang wala! Suga-suga man ako. Kasang gani, all kinds of crabs is, you know, all kinds of crabs! Suga-suga man ako. Crabs! Lambay. Sige. Okay, nice one. Next category. Female singer in ABS-CBN. Dapat tayo mo-confirm ha, dili singer ha. Morissette. Sasha Padilla. Muira! Okay. Angelica Panginiban. Mga Taylor Quinto. May album na Mga Taylor. Ako'y pahid. Angelica, ano? Angeline Quinto noon. Patugaya sa Dandula, George. Sumunto ka, George. Hindi yan mahunungon na, George. Hunong gini ako kay babae mo. Okay, pinakalas na gid ni. Sige, final round. Male actor in ABS-CBN. Oh, Okay, sige. Ikaw, Martin. Daniel Padilla. James Reid. Enrique Hill! Balik na eh. Na si George. Cardo. Pangalan ba? Kung Martin, yung Cardo. Ay, na! Balik! Mami Padilla. Kalma na, Bert. Andrew eh! Pahit. Palagi. Holy Ghost! Nakakalahan yung mukhang kuling! That's the end of our challenge. So, si George na nakaroon na sa consequence sa final round. Siya na po yung naunay. So, si George musuway sa all-in challenge. So, salamat, sir, sa pag-guess. Zero! Perfect! Attest ka na ito, mga clients. Okay, let's go! Let's do the all-in challenge! Let's go! Arat na! May napilit, anawang na ako. Ipadol ba ang man eh. Muna. Kaya kung namin ang consequence eh. Unay na. Sana all. Hindi ako mag-TikTok. Hindi mo gumugulo challenge eh. Sige lang uling na makadaan po. Challenge na lang. Okay, let's go, man. Ito ko lang ba mo? 1, 2, 3, go! Oh, palibaw! Kaito! Suga! Suga! Wala? Ano? Ano masasabi mo sa challenge na to, men? Parang walang pinag-iba! Walang pinagbago. Pinag-iba. Grabe yun. Hey, yo, what's up, guys? So it's me again. So do you know who's me? Is that right? Isipin mo ba? Parang kita. My name is Alakazam.
Wanay dapat patason kay katulad kayo. Ay, dili na ako sa mga vlog, no? Salamat sa pagtanaw. I hope nalingaw mong tanan sa among challenge karon, patalinuhan challenge, pero ang pinakabubo, Chuyay. kita na ninyo. Shoutout ko sa tanan nga nalipay nga nainani ko. Og shoutout ko kung unsa i-comment dahil og nabay kalayan. Hey, shout out tayo no, sa kuwan sa tanan mga kalampong nga sporta. Shout out. Shout out to Resume Baliana. Shout out to you and Curly Cortuna. yes, pero dili na lang ko to among vlog, no? So, power! Ko nakishout out. Like, share, and subscribe! Okay, shoutout sa kong mga na-quarantine ng mga kauban sa trabaho. Kumusta mo diha? Yes, sir! Dili na lang ko to kami mo tanan. Magjalay, di magpuyo lang ta sa balay. Pagkalay, why kwartas inagyun madagsman. Chicken pox! Ang mo tanan! Love you for Peace!